Khosini, this is the power of healing with Uthabi ungowekhethelo. Khathele yo. Khathele imisebenzi yabantu. So ngihleli la ngilungisela umsebenzi wakusasa wokuphothulela abalozi basemgedeni, right? So ngibhizi ngiprepare izinto zamaladi nani ngiphansi phezulu. Anginani energy. So esingibhizi nezinto ngithenga ngilungisa ngiyacabanga ngithi yazi abantu abathunywa kimi noma abathunyelwa kimi basenkingeni ngoba I'm very authentic. Ngisho kanjani? Angisebenzi nomuntu ociciyelayo, especially masiphothula into zabantu abadala, because mina kungisiza ukuthi umuntu athi unamakhosi unabalozi unamanono nana, kodwa makufaneke ayenze ama-requirements, alandele ama-requirements ne-protocol yalento bese ayaciciyela akutshela the way yangenamali ngakhona. Umuntu makufaneke ayenze i-Thanksgiving yabantu abadala, athi ngifuna ukwenza i-Thanksgiving gogo, makufaneke ayenze i-Thanksgiving yabantu abadala bese ayaciciyela ibhanana eliwani, i-apple eliwani. Ngike ngakusho lokho ngenza i-video ngathi mina le ndlela opha ngayo ile ndlela abazobuyisela ngayo, and angazi noma abantu abaningi bangizwa indlela opha ngayo. Awukwazi guys ukucela i-progress ne-prosperity empilweni yakho kodwa wena wenza izinto ngathi umdlalo weingane. You know, abantu bahlale ba-complain ukuthi mina ngabayenzela abantu abadala. How authentic were you? Ngabayenzela. Umuntu usho ngoba mhlambe asithi wahlaba inkomo, right? Into yabantu abadala bekungasilo inkomo wena oyihlabile ukuthi umeme izizwe, bekungasi ama-requirements uwagcinile yini? Ama-requirements bewedingeka, not ukuthi ngoba kunesilwane bese uthi ungenze ngaze ngafika lapha. Because abantu mase ngibheka kahle abacomplainiswa ukuthi bayenza izinto ezi-right, bacomplainiswa ukuthi baspendela abangani babo. Akukusiza ukuthi ugcwalise utshwala, kube notshwala nenyama, but the main procedure efanele yenziwe ngoba after lokho sokumcimbi, i-main procedure uyenzile yini? Iladi leli owenzela phezukalo li-authentic, lingendlela efanele yini? Lo muntu okwenzela lento ukwenzele izinto ngendlela efanele ukuthi ukwazi ukuthi i-progress yaso. Because mawenze kahle ngisho noma ngabe uya-complain kubantu abadala ukuthi mina nganenzela, believe me kuba ne-solution kulento oyicelayo nakulento, because bona baku-guilty side. So ngiyabheka manje ngithi yazi I'm so glad ukuthi abantu engike ngabayenzela izinto till today benza the way ngiba-instructe ngakhona, ngibabonise ngakhona, ngibagayida ngakhona. Till today angikhumbuli bazocomplaina ngezinto ezi-major. Umuntu usuke complain ukuthi gogo amanye amaphupha ngikwazi ukwa-interpret, but not something major because they can see the light. Awukwazi ukuthi khona manje ngiyophothulela abalozi, uyawabona amalade ngiwalungisila ngithi kuney'thombe engizifakile yalabalozi abasemgedeni. Kunomehluko-ke between ukulungisela abalozi basemgedeni, abalozi basemanzini, abalozi basentabeni. Zinomehluko lezi zinto, ziney'nto zazo, but kuya ngokuthi wena usebenzisa baphi. But now uyabona ukuthi ilade lenziwa la into yeqiniso akudlalwa. So umuntu mina maka-complaina mangithi ngibheke izaba azenzile ukwenza le aphumelelise le misebenzi, nami self noma ngihamba ngi-intervene ebantwini bakubo kuma-guides wakhe, ngi-intervene nge-100% because ngiyazi ukuthi awushodisanga lutho, wenze ngokufanele. Nina into emnandi ukuthi mina nginabalozi, mina nginamakhosi, but uyawenzela ngendlela efanele yini or unamakhosi ngoba kukhulunywa ngamakhosi?
ngoba fanele and nibuye nikhale ukuthi fanele nibenefit, but umuntu uyaciciyela makufanele ayenze izinto uyaciciyela. No man, which was bahlale senza. Believe me, if wenze umsebenzi the first time or umsebenzi lo bowufanele wenza waba ngendlela efanele, awuzukuphinde futhi uzwe ngalowo msebenzi. If bowulungisela amanono, wayenza amanono, wayenza ngendlela efanele, awuzuphinde noma ubani ohlolayo noma yiphi yili kutshele ngalawo manono ngoba wayenzele kahle. Nina nihlulwa ukuthi nifuna ukwenza izinto ngemotive yokuthi ngifuna ama-results kusasa. And now, yes, ama-results angaba khona, but nawe mawungayenzanga, you know, one thing is into zabantu abadala uzenzile ukuzenza ubalisa, siyabalisa, yes, usho ukuthi yane. Because I even like remember ukuthi my son even asked me ukuthi zonke lezi zinto ezingaka it's just iladi enyeke nize nibuye nazo, ngithi yes. So and then uthola umuntu kodwa ufuna ukwenza, mina guys mawuzoyenza nge-apple eli-1 ne-orange eli-1 uthi wenze, mawuzosebenza nami kuzofanele ukuthi udige deep into your heart. That is why I said cela bakini mawuzodila nami, cela bakini ukuthi basebenzisane nami, ngifuna uthunyelwe abakini ngoba kuzoba ngathi ngidlala ngawe kanti ngenza izinto ngifuna ukuthi nakusasa noma ngiqedile neminyaka usho ukuthi wangenzela kahle lo muntu, wangenzela iqiniso. So ngibheke manje ngiyasho ngithi cha, nalo muntu engimenzele angicabanga ukuthi angakhalaza. Baningi ngibayenzela, I think in most cases izinto engiyoyisebenzisa for amaladi khona lapha I even give you examples ukuthi ngifuna into ezakho zibe nje. But mawenze wena ngokuthanda kwakho wayenza into zokudlala, believe me awukwazi ukungiblame mina ukuthi mara izinto ayiqhubeki. Uwe nawe zinuka amakhwapha, because nithanda ukuthi yo ngiyenzela abantu abadala, I'm just doing i-Thanksgiving. I-Thanksgiving yabantu abadala akusile zinto wena oyihlabile inkukhu nani, iladi labo yilo libalulekile. Ukuthi umemizi chaba wena wathenga utshwala wayenza idili likamkhipheni, cha abahlangene nalokho. Okubalulekile kwabo lezi zinto oyithulile eduze kwabo wayithula kubo njengomnikelo kubo, nako okubalulekile. So bengisathi nje ngiyashare ukuthi yazi ngihleli la ngikhathele, yes, but ngiyacabanga ukuthi yazi ukuthi umuntu uma yefisa ukwenza kahle kungasinawo oqala ke ngimenzele umsebenzi. Umuntu angithi ubona ngendlela owenza ngayo ukuthi hayi man. And into engiyithanda ebantwini, abantu ababuyi bazothi yo cha shem umehluko ukhona. Bafiwa abantu ababuyayo, abantu ababuyi ukuthi umehluko ukhona, kodwa uyabona ngoba omunye uyathula omunye, kodwa they still keep your contacts. But the thing is, yeah, iba authentic. That is why ngithi mina mangikusiza ngilalela ama-guides akho ukuthi afunani, and in most cases uthola ukuthi mhlambe mangikutshela izinto ubone ngathi ngiyakutshela ngiyayenza nje. Okokuqala nje ngasho mina ngathi angisebenzisele umuntu utshwala kakhulu, ungacabanga uyokuthengisa amabhodlela we-whiskey ayi-15. Ama-self-initiator sisebenzi ngaleyo ndlela thina indlela esisebenza ngayo i-different, masiphothula izinto is totally different. And ungazi usho ukuthi i-waste engaka mhlambe yokudla or yezinto zeladi, siyazi thina masizinikele ukuthi ziyotholwa ubani, ngoba kusinto zethu lezi zinto zabantu abadala. So iba authentic entweni oyenzayo, zimisele entweni oyenzayo, you will never regret it. But mawuzoyenza ngokuciciyela nokucabanga ukuthi angifuni, anyeke i-waste lento kwasho, ayike uzoliba uhlala ucomplainile usitshela ukuthi akuqhubeki nithi izinto ziyastaka, izinto ku-stagnant, kuhamba kancane kwakho. Mina mawuzosebenza nami guys, even for future reference bengicela ukuntshela I'm very authentic. Uzowenza iqiniso, awuzukwenza just ngenza just, no, sizoyenza iqiniso ngoba ngifuna ukhale ngami kusasa ukuthi lo yagogo wangenzela into. That is why ngizokutshela ukuthi
ngicela ukuthi ngikunikeza nesikhathi ukuthi no ukuthi ngizodila mangizoyenzela umuntu into ngenzela umuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa mawukhetha idate lelo viki because ngifuna ukukwenzela into nawe kusasa ongeke uze ukhale ngayo. That's being authentic. Manje angingabanjwa umsebenzi wami ngoba nami mase kukubi or nami mangenza izinto ezirong kuzoshaya kimi. Fanele ukuthi ngisho noma ngikhala mina ngikhalela wena kubakini babe namahloni ukuthi lo muntu waliyenza iqiniso. Yithi sesenza ngamabomu kodwa lo muntu walenza iqiniso. So I'm very much authentic even for future reference guys. Ngicela ukuthi mangabe uyazazi ukuthi wena ngithe mina when you are self initiate uthanda imali or ubeka inhliziyo emalini uzoba senkingeni. Uzoba senkingeni because uzofuna ukwenza izinto ze-budget and you must understand ukuthi because awunagobela labantu mawubayenzela izinto laba bangabonwa because wena awunagobela okuzofanele ukuthi uyokhipha imali zeinkomo nani mawenzela bona because nabo babogobela bakho mawenzela bona fanele ukwenza into ecacile. It doesn't mean because there are abogobela that are not seen fanele kuba robhe. Njoba uzoyenza kahle mawuye emzini womuntu uyothwasa khona. If you are a self initiate fanele kwenze kahle to laba uyosizeka. Ngoba abantu they're running after being self initiates because bazitshela ukuthi agcinwe imithetho kugcinwa kahle imithetho iyagcina as a self initiate. Imithetho yoku initiatewa iyagcinwa. And let me tell you something, iyafana, it's just the procedures are different but iyafana because bona ogobela bangabona fanele kuwenze kahle kubona, yabo.